Karbi Anglong Berta Kithanjia Bangili Samika Jerong Parpi. Aprangsi Berta Thipipen Arjuita. Dr. Himanta Biswa Sarma Aridengpen, Bokajan Mini Stadium Kangpu, Kewangji Inkoira Trok Constituency Angkang An, Hospital Kim Rangpon Lapopu, Rat Angno Lamchak Chipitekang. Jirkindeng Pen Taseng Cheleng Black Topping Atowar Attack, Bab Arong Wangthi. Articles 244A pen Kapreke Kroidun Depura APHLC Asong Atum pen Pini Ru Samson Singh Inti Memorial Park along Dharna Kangni Banghini Arisumar Langkejang pen Nini Athi Kithitang Abangarpun Kelongpon Self Help Group Klembang Fiatum Aphan Mian Kache Tokla pen Officer Atum pen Kaching Ki Kache Than Aputhak CKKP BJP Sarkar Assam Alongri Along Wanglo Pupen Kaching Thurasai Kedengpon Asonsi Karbi Anglong Setame Kaching Thurasai Klempon Bomlo Lapen Pini Bokajan Pathuaklam Along Assam Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aridengpen Hanjang Langso Along 100 bedded Hospital Kikim Ponji Aphan Long A Sompon Lapen Dhansri Along Dolong Selampon Jiaphanta Long A Sompon Lapu Bokajan Constituency Angkang Along Soil Conservation Guest House Ingpupon Sonsi Karbi Anglong Angkang Constituency Tin Along 10 crore Mini Stadium Ingpupon Laswapi Radamaipi Ingnipon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Maitari Ponsi Aluhiaman Pen Assam Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Chetongdun Lasso Along MLA MP Horen Singh Bey Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC Pen Danglok Kapre Kethegi Dingatu Chetongdun Lasso Amay Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen Lamthe Kejai Ponke Karbi Anglong Inkoira Trok Constituency Angkang An Kepathu Ading Selampondo Sonsi Towar Pen Danglok Kapre Asaita Kaching Thurasayamo Klem Dampon Bomlo Puta Lamthelong Jaipon Lapu MLA Dr. Numal Momin Pen Lamke Jaipon Ke Bokajan LA Angkang Anke MLA Scheme Pen Kaching Thurasai Dengpon Bomlo Puta Jaipon Lapu Alohi Sarpo Amana Peng Pen Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Lamtheke Jaipon Ke Pini Ason Bokajan LA Angkang Aphan Isi Kethedung Arni Loputa Lamthialong Jaipon Atheke 100 bedded Hospital Hanjang Langso Along Kim Rangpon Lo Lapen Kewangji MAC Kilik Aprang Along Tin a Constituency Angkang Along An Setame Hospital Mesen Selampon Poputa Mai Along Lamchak Chipitekang Sonsi Duboka Pen Dimapur An Towar Setame Selampon Bomlo Manja Pen Bokajan Antame Towar Selampon Bomlo Lake BJP Sarkar Kibang Pensi Kaching Thurasai Dengpon Long Loputa Radalong Lamthelong Jaipon 9টাৰ পৰা 20টাৰ ভিতৰত আজি এমাহৰ পৰা ওলাই আছে আৰু মই ভাবো যে কোভিড মহামাৰী থাকালৈকে 9টা 10টা 20টা এনেকুৱা গোটেই ৰাজ্যখনত ইয়াত বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহে কিন্তু সংকাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু মই ভাবো যে কোভিড স্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত লকডাউন হোৱা বুলি আকৌ মানে ইলেকশ্যন নেখেলো বুলি কৈছে কিবা তেনেকুৱা আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব না কাৰ্বিৰ লগতে খেলিব লাগিব ঠিক আছে হ'ব পাতি ল'ব কাৰ্বি উপাধি লৈ পেলাই বুকাজানতে খেলিব লাগিব নুমল মমিলৰ লগত কাজিয়া কৰি বিজেপিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপত একো নাই কিন্তু এইবাৰ আমি 10% কাম কৰিছোঁ যদি অহাবাৰ এইটোৱে প্ৰত্যাহ্বান আমি নিজেই নিজৰ ওপৰত যেনেকৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰ এবাৰ 100 মাৰে আকৌ নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজেই ভাঙি 150 তেনেকৈ আমি নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজেই ভাঙিব লাগিব কাৰ্বি আলঙত পদুম পাৰ্মানেণ্টলি আহিব এজেপিৰ লগত লুৰিনাৰ লগত কিবা চান্দা বিতৰ্কত প্ৰায় তুংগত থাকে এইটো কি কথা মানে প্ৰায় আপোনাকো হেৰি কৰে আপুনি মই এইটো কথাই কৈছোঁ যে ৰাজনীতিত আহিলে মই ভাল পাইছোঁ এতিয়া অন্তত ব্যৱসায়ীবিলাক অলপমান শান্তি পাব যে আৰু চান্দা ধান্দা নহ'ব এইটোৱে কথা মানে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ যেতিয়া আছুত আছিলে মানে ব্যৱসায়ীসকল পৰা অতিষ্ঠ হৈ গৈছে তেওঁ চান্দাত এইটো আৰু মই কি ক'ব ৰাইজে যি জানে আৰু মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ নহয় জানো কাৰণ মোৰ ওচৰততো চান্দা খুজিব অহা নাই
গতিকে মইনো কিয় কম কথাটো হয় নে নহয় স্যার কাৰ্বি আংলঙৰ কেইটা সংগঠন আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব কোভিড নতুনকৈ একো লোৱা নাই এইকেইদিন কিয় মই নাজানো বাতৰি কাকতত এইটো এটা ওলাইছে কোভিডটো যোৱাকালি 14টা হৈছে গোটেই অসমত তাৰ আগদিনাখন 7টা আছে গতিকে কোভিডৰ নতুন কোনো কেছটো তেনেকৈ 200-300 কেছ ওলোৱা নাই মই জানাত এই মুহূৰ্তলৈকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কিন্তু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যিহেতু কোভিড আছে আৰু কোভিড শেষ হৈ যোৱা নাই গতিকে সতৰ্ক হৈ থকাৰ প্ৰয়োজনীয় সংবিজিতৰ লগত আৰু কেইটা সংগঠন আহিব আজি সংবিজিতৰ লগত সংবিজিত ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু 8টা সংগঠনে আজি আৰ্মছ ডিপজিট কৰিব 25 তাৰিখে দেনগাঁৱত শান্তি চুক্তি হ'ব ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিব আৰু তাতে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ আৰু এটা নতুন অধ্যায় আমি শুভ আৰম্ভ Dipupen Sondon Terang Report Nilipen Robinson Terang Lapen Langchethingpen Sarbinong Timung Nispas Karbi Anglong Kedam thang ni phaing koi raisi arni Nijang Karbi Anglong Baithalangso Mate Wothatlangso Police Station Adung Het Karbi Langpi Alang Roy Fukup Abi Along Risomarso Atum Langkaching Ludam Ahud Banghinia Risomar Atum Langkijang Chokpen Ajok Apran Damnang Juilo Langkijang Pen Apran Kedam Atum Amen Jingthong Constituency ke Parlo Deheng Arong Amekar Mensing Senar Asopo Vidya Senar Arta Kriner Kep Lapen Langhonjar Badong Senar Arong Amekar Babusing Senar Asopo Sonjoy Senar Arta Inkoiraisi Kithi Banghini Arisomar Atu Wothatlangso Higher Secondary Alongsi Lochar Lidun Bom Lapuson Aporahut Kopai Kelang Nopen Ajok Langkaching Ludam Ahut Alang Litum Apran Damnang Joilo Labangso Kititang Abang Arpum Kilongji Aphan Assam SDRF Atumpen Kiri Tarlip Cepaduk Krup Ajoksi Puthot Nini Kepleng Arni Mate Thang Nipai Inkoira Ketom Arni Tili Porpai Si Apor Malom Banghini Aphanta Kititang Abang Arpum Longpondo Lasi Lapuson Kiri Kacepaduk Pen Ajok Kititang Abang Arpum Setami Kacethek Longpon Aputhak Apran Kedamjoy Ahemasor Atumahin Pen SDRF Abitung Atumaphan Akero Pajirpon Wothatlang Sopen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Peace Accord along PDCK KLNLF KPLT Asong Lapen Gulf of India Tum Angbong Kebangji Thang ni Phai Inkoira Pho Arni NDA Asorkar Union Home Minister Amit Shah Athengno Lamdon Chetokji along Article 244A Pen Akijum Lapen 6 Sidul Aphan Kapanahok Alongki Chekroidun Thek Thepusi APHLC Asongatum Pini Samson Singh Inti Apart Athengno Dharna Ingnipon Along Chepaklangpon Armed Force Special Power Act do bomlo non la so accord teng pen bulutang te ilitum non la dak ka sign dun long a troops samata kyong ugali kom he aja ka troops tumhan ke niltum ground ka pen ka chini ke lalo ka higher pon sikipon la ka ho kolam lo higher pen sipon pen sa dak a troops ka paong dam la tum bhana da government long alang tum document se submit dun po la so pilo bonte tum bhana ko dak disturb area punang impose po more army force man po more pima Assam police tamen nang impose po police station tamen nang bitu po labang ke tuman ka siksaksi te tu pingma sinona teng bulutang te etum main kimang ke lahen lo top priority ke articles 2448 labang so bang implement serak nang po lapen 6 schedule bang ke tuman set dilute leader nang jip la so ansi Pinpur Mekedam Tangapor Hood Gulf India Angbong Lamdon Chetoklo Sita Bangso Alamdon Along Article 244A Alam Abe Bangso Jok Karbi Anglong Arat Akimang Panungkuk Asonsi Nang Manlo Lasirat Atum Aning Kang Samsi Nang Dokoklo Lasinon Kebangji Thang Nipai Inkoira Pho Arni Peace Accord PDCK KPLT KLNLF Lapen UPLA Asongatum Lamdonta Lapuson Chimandet Napu Ningchibisi Pini APHLC Asong Rusemson Singh Inti Apart Athengnolong Bangso Puthak Chepaklang Ponsi Dharna Ingnipon Assam State Livelihood Mission Pen Community Based Organization Mate Thihek Pen CBO Gudamba Sri National Research Organization Mate Thihek Pen NRO Atum Pen Patir Piponsi Literacy Notification Mate Wrong Room Atok Ano Ajokido Soarlo Nimarli Abang Phi Atum Amena Amen Kachetok Thek Thepin Pen
puthot amina amen kachetok thek vekji aphan cluster atum sai kedeng pon ateng pen men pachetok thek ser an pachar lilo bangso literacy notification asai angdeng along atirpi self help group 7 miles Diphu Main Road Dhansri self help group Lapen Lotichari self help group Rongplim Plam cluster kithom lapen kaprek keongdung self help group Klembang Phi Soarlo Mate Nimarli Atum Chingrumpet Pensi Lumbajong Development Block Keparlo Aklam Atheng Nualong Chingrum Amai Chephasi Mai Kipa Dopon Abirta Newsfast Karbiang Longpen Birta Longdun Lapen Labangso Amai Along Kosonsi Ladakh ke Jongpon Social Welfare Department, Sericulture Department, Veterinary Department, Education Department, Handloom Department, PHE Department, ICDS Department, Assam Gramin Vikas Bank, Malaria Department, Advocate Lapen, Agriculture Asai Phuatum Along, Kenang Sot, Aporahut Kosonsi, Kahumri Dam Thekjima Lapen, Kachingki Kachethan, Dam Thekjima Puthakta, Chethan Cheparipon Lapen, Mai Along, Morigaon District, Sonitpur District, Borhampur, Nogong District Penta Cluster, Klembang Phi, Injir Nimarli Atum, Setami Chetongdun, Do Puta, Birta Nang Pachini Dun. Jadi members tum nang anak tum amen titok hekhe tum do apen tum arong dampen masal help group kiseng pen masal help group along dampen tum chini dam lo je amen titok hekhe tum an do lam pen sila pen kenon aswapu ta bangke lalo CBO government project akhir banse arele landar alam sini do union care resource group akhir banse kem apen kenon tum kasalam chini ta bangke lalo dan si amen titok hekhe pin sampai non masuk project nanti level, amen penang anak tu amen cetok heklo Charlie Ben, sampai lah sini Charlie Ben punya bangket heklo, lah suka cetak lang aku taksi ini ke, soal atum Charlie kapapran anso si kapapran di kapasi, atum bangket lah suka hari ini kepada dulu. Ini kehangalam the mana lah, amen cetok hekki, lah sini hekki, lah itu si son kedam. Así coaching sector है। आर्यन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में बीटीसी मैं इंटरनल मेंटर हिसाबे 2019 জুনৰ পৰা মই ইয়াতে কাম কৰি আছো। আমি ইয়াতে কাম কৰি থকাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ ইয়াতে PRICBO কনভাৰ্জেন্স প্ৰজেক্ট হয়। এই প্ৰজেক্টটো কুটুম্বাসী এনআৰও কেৰালাৰ হয়। কেৰালা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ স্কিম হয় এইটো প্ৰজেক্ট। তো কেৰালাৰ পৰা এই প্ৰজেক্ট আমাৰ অসমত 2000 Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Non ke wangji thang ni phayeng koira pho arni Risim ke ot song trok PDC ke KLNLF UPLA KPLT lapen prek jama songatum India government pen lamdon kachetok along articles 244A chetok along dovek nangji pusi pini song in koira ke thom atum Union Home Minister Amit Shah Aphan Panongsi ADC PS Jahari Arideng Pinpura lo Pipa Jirdam Bangsa Hud HTL Amaipu Saising Rong Pipen Kaning Jalam Arju Iksenang Asi nona government atum BJP atum apen la tulira rong hang leadership ake japon abang la Soto Singh Terol na phurkimo bang second Soto Singh Terol ke ban midaji aphan la pen la kache togia tum bang ta KLNLF la pen UPDS la pen KPLT la pen PDC ke atum ha chuni tu bang hailo je kaddo kabe karbiarat atum jongsi ning ke hang alam yang si alang tu patikuk lo pote la bangke alang tumle kache tok pe yang si jut kok lo hempre ka puthake ingkir cek lo plote laga karbiang lo sor bangsi ki mopo ki jutpo la se puthot ako kache pangru tu pen hempre ka puthak memno ba ki bigi pitu ki mia chapter ki cheng thu po baga laga karbiang lo anglong sor asor baga ndog aningang he la pela sobang kache somo baga jagating bharma ke akachi sik aninga lo kache sik abelo la si la don kenele fatu baga 60 round chingwai alo la pen negosian tebul lo hatolo ekor pa jut po pohut non la sohut election aprang non ekor kapat togi po bangkela jongsi hempre kalam kali plote litu mahin pen ampang asong pinilatak be Amit Shah bang be aprang litu pongtu bang la hello je hempre 244A alam theyong si abe pote lage ekor bangke san sedet bangsi gimi po bangsi nitum kato etum bangta PDC office pen zildak Union Home Minister ke banggia aprang la so lu kapacini ya fasil dum dapat pilo Lapen thu
Jakas Vice Chairman Samsing Hanse. La umisa Karbi Anglong ke wang ahut. BJP a government atum yong si Article 244A kapacun pon claim pon derlo pulo te alang litum apang lam chakateng pen si ke claim pon lo pusirara tum ke aninga chithe ba ninga ching sam dopo. Sitame yong si Article 244A kapa playing up ponji apanalang litum thangnat ke claim pon ave non la framework agreement long thangnat ke pon ave pulo tangte la banke tim Karbi Anglong la pen ke BJP government tum si adai ci enang po la pen ke la ke rat sing sai po lang litum ha. News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Non along so pan birtang ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kang ton pen nang chiroi thulo. Chief Minister Samagra Gramya Unayan Yojana Surihini Ra Greener Capen Krisir Cap Aningkana Parman Kapathu Atum Kachipindeng Ahem Laking Koipen Kasemar Ahem Non Tang Pamimi Akuta Letrin Alangpong Kilut Adon Kam Hei Hui Sitami Kasemar Kasa Oi Ajoine Non Tang Pamimi Akuta Kahinu Thekpon Long Lapen Atang Kapen Ahemta Chingbarbe Pusi Hadagaradatum Ningje Pre Kheruni Pendran Singteron News Fast Karbi Anglong. Nijang Karbi Anglong jirikindeng along PMGSY atawar jirikindeng pen kaseng adak black topping mate tuwar ki ikbonailo. Bonta kontraktor abang tuwar kasalam ali etangka kichulong jephan tuwar kasalam kang ar tangte ako pen atawar ki ikathak Duburibon abab pawang tip anpin lapen Karbi Anglong Autonomous Council penki atok anu alongta kimisen atawar Pacheleng nang pura matha ponsi kontraktor sitami pilu bonta kontraktor abangki ali atangka kichulong jephan matha rongajok ningkan phoki dam jiadim ningkan isihini dam chot poputa ongdung arat tumpen ningjiren tipusi birta nangpali jirikindeng pen Rajat Timung News Fast Karbi Anglong. Pinya birta lansi pajudlok dume thakme kardon.